ovi koji su govorili prije mene, tako da ja o samoj toj funkcionalnosti te nakazne tvorevine neću govoriti ništa. Želim vam samo reći što je najbitnije. Vlasnici ovog grada ste vi. '91. godine je bio taj nesretni rat. U taj rat se išlo samo zato da dobijete slobodu govora, da možete reći ono što vas muči. Ne morate šutiti i spuštati glave. Nikad više. Djeca su dali živote za ovu domovinu i za slobodu govora. To nemojte nikad zaboraviti. Umjesto da ovaj grad, odnosno ovi cirkusanti, se bave sa mladima, da nisu ovoliki lokali prazni, nego da tim mladima ponude rješenja i da im pomognu da pokrenu svoje poslove. Oni idu raditi spalionicu, da nas unište do kraja, a mi bi to trebali samo iz svoje kuća gledat i klimat glavom. Je to trebalo, nije trebalo, pa šta se to događa, a ja nisam sam ništa napravio. Umrećemo, a djeci ćemo ostaviti spalionicu umjesto uređenog grada. Ovaj grad ima puno mladih dečki, ima puno mladih cura koji bi trebali biti sportaši. Ima puno mladih koji bi trebali biti poljoprivrednici. Ima puno mladih koji bi trebali razvijati agronomiju u ovom gradu, jer ovo je Moslavačka gora je najljepše mjesto za poljoprivredu, za voćarstvo, za vinogradarstvo i za stočarstvo. Pa ne možete to raditi ako imate spalionicu u gradu. Dobro je rekla gospođa. Pa ko će kupiti bilo šta od vas kad samo čuju da u ovom gradu živi nekakva spalionica? Uglavnom, gospodo, vi tamo, vama se obraćam, koji niste danas došli ovdje, a ovi građani su vas izabrali. Pa šta ste vi sebi umislili, tko ste vi? Tko ste vi? Za mene niste ništa. Sram vas može biti. Mene da je moj narod izabrao da bude gradonačelnik. Ja bi sa svojim narodom disao na cesti svaki dan. Primao bi svaki dan ljude kod sebe tamo da vidim šta mi u gradu nije dobro. Sad još samo fali da stavi željezne ograde ko onaj cirkusant Plenković ispred Markovog trga, pa da ne možete doći niči ni ovdje. Od toga nema ništa. Od spalionice nema ništa. One benefite o kojima priča onaj cirkusant, ja sam ga čuo. Te benefite nek se on odnese Plenkoviću tamo i nek njih dvojica zajedno tamo na Markovom trgu napravi spalionicu pa da vidimo će u Zagreb to dati. Nećemo dati. Ovo je sve igra, ovo je sve dogovor, jer ovi kutićani će šutit, neće oni ništa napraviti. Danas ste pokazali da vas ima, sljedeći put vas treba doći 10 puta više i ovo je zaustavljeno. Članak Ustava broj 1. Vlast pripada narodu i proizlazi iz naroda. Upamtite to je vaše legitimno pravo da se vas pita da li to hoćete ili nećete. Ja neću, ni sad, ni nikad. Da su ne znam kakvi benefiti u pitanju, ne. Zanimaju me moja djeca, naša djeca, naši ulici kojima trebamo ostaviti grad uređen i zdrav da tu mogu ostati, a ne da odlaze van i da nam obezvređuju nekretnine i da nam unište sve što smo do sad stvarali. Ovdje su došli ljudi iz Zagreba. Ja sam ih zvao.
da vas podrže. Pazite, iz Zagreba su došli. Doći će iz cijele Hrvatske ako ja kažem. Ali nemojte onda obrukat da ne dođete i vi. Ako oni se ne odazovu ovoj inicijativi, ovim divnim ljudima koji kopaju već od zadnjeg našeg sastanka smo se našli prije par tjedana. Upamtite, morate izaći na cestu, morate tražiti svoje pravo, jer jedino to može zaustaviti i jedino tog se boje. Ničeg drugog se oni ne boje. To su lažljivci i prevaranti. Od prvog do zadnjeg. Kako on nije prevarant kad danas nije ovdje? Znači da se boji, nešto skriva. Ma šta skrivaš, majstore? Od ko se ti skrivaš? Pa ovi ljudi su vas tu izabrali. Pa za šta su vas izabrali? Za šta su vas izabrali? Zanima me ime i prezime aktera. Koji je to predložio da se ovdje spalionica napravi? Taj akter, ta inicijativa, izvolite pismeno tražiti, jer netko je morao predložiti. Netko je morao predložiti da se spalionica napravi u Kutini. Ko je taj? Zanima mene, a zanima i vas. Nije gradsko poglavarstvo se najedanput sjetilo, nije ovi spalionici. Ne, nisu se oni sjetili svi skupa. Jedan se je sjetio ili dva. E sad, imate pravo znati ko je taj jedan i ko je taj drugi. Ili treći. Pa majstore, dođite ovdje i recite ko ste to vi i ko je vi to. Vi benefite imate od toga. A imate, jel? Jer se ništa ne radi slučajno. Pa dosta je toga vašeg prevrtljivog upravljanja ovim gradom, da mi grad trune u bolesti. Za 5 godina ćete hodati ovako s ovom maskom na glavi po cesti. Onaj glupi Beroš je zatvorio ljude u kuće, nabio im mrljice na nos, a danas više to ne treba. Lažljivac i prevarant kao što su i ovi. Upamtite jedno, ljudi, rodili ste se u ovom gradu, živjeli mnogi odrasli. Upamtite, ovo je vaš grad. Gradite budućnost za tu djecu. Dajmo sve njima. Mi već koji smo prošli neke stvari, mi nismo toliko ni bitni. Ali smo bitni zato što postojimo i zato što se moramo boriti u ime te djece. I zato što moraju djeca na našem primjeru vidjeti kako se bori za svoj grad. Zar ima nešto ljepše nego dati život za svoj grad i za svoj narod? Vjerujte mi, meni nema. Jer djeca koja su meni ginula na rukama, znate šta su rekli prije nego šta su izdahnuli? 91. godine. Moramo pobijediti i pobijedit ćemo. I tad su umrli. Je vam to jasno? Nemojte to nikad zaboraviti. To su djeca od 20, 21 godine. I 19. Jer su oni poginuli da mi predamo grad ovom ološu. Ovom svjetskom globalizmu. Ma kakve spalioni, ma kakav Beč. Sam Starčević vam je napisao da su Austrijanci po bilo kojem pitanju za Hrvate je najbolje, da su nam neprijatelji. Cijelu povijest su nas gazili, tlačili, a oni neke svoje vrijednosti upoređuju sa Bečom. Ne zanima mene nikakav Beč. Zanima me Hrvatska domovina, jer su oni bacili šapu na nju. A mi nismo predali ići tuđe zemlji nikad uzeli. Nikada! Mene ne zanimaju usporede s nikakvom Njemačkom, ni Belgijom, ni Bečom, ni Finskom, nego me zanima Hrvatska, jer je prebogata, jer ovi gadovi koji su bacili šapu i dalje pljačkaju, jer još uvijek puno ima. Moramo to biti jasno. Kakvi su to su izdajnici. Ja im sad kažem, vi ste izdajnici, jer izdajete svoje građane. Ako su sad izašli van i rekli da to neće, izvoli poštivati njihovu riječ, ili te neće biti. Amen. Bog i Hrvati.